tuli Bugembe wa Kyabazinga anti olwaliro yeddidde lwe lunaku lw'embaga leero mbaga mu mbaga Kyabazinga olwaliro atufunidde maama anti essanyu liri eno tuli mu kusagambya olwaliro abaana b'e Busoga basanyufu bya nsusso ssanyu jjereere era nga nkusaba tutandikirewo ng'obudde bukyali tugende mu maaso n'emikolo kubanga ebintu byatandise dda sikusubye embaga aya tutandise n'ekitiibwa ky'amaanyi bananga omuzira tiwulira basebo ni banyabe engalo n'omuzira mwene mwatuuse bamaze omwaniriza kansabe kwayete kunasangaala twena tusangaale nga twaniriza mwene mu basebo ni banyabo bananga engalo n'omuzira mwene mwatuuse. Let us all celebrate and jubilate as we welcome the groom. Let us clear the aisle. Banange katusekule enjira mugole wali kubita. Engalo n'omuzira basabo ni banyabo. Emperekeze zimaze okuyingira. Basebo ni banyabo katuve mu njira mwene mwengire kanisa. Engalo n'omuzira basebo ni banyabo. Buli omu kuba omuzira weemaleyo. Mwene mwatuuse. Basaba ni banyabo. Mwene mwengire.
Omuzira n'engalo buli ali mu tenti. Kambasabe buli omu okuba engalo n'omuzira nga twaniriza ise bantu. Kale katusaba ba kamera mutyame. Abantu abakulu bali kwaniriza ise bantu. Tusagambe abasoga. Hallelujah! Hallelujah! Basebo ni banyabo kambasebe butinga mwene mwatyaime. Buli omu wali okuba engalo nga dibwatuka okuba omuzira musanuke. Twende okwaniriza mwenemu anekanekaine era nga saawa eno erikwira kutujja kubanga twaniriza ni mama waife ne bantu. Kansaba ba kamera mube mu bifo ebituufu. Ladies and gentlemen, I want to request everyone to become with. If you should sit, please take your seat. Camera crew, you know your positions. Please don't go beyond. This is the moment, and in a special way, Baba twendo kwaniriza mungeri y'endawulo olunaku mulindwa lutuuse. Kambasabe twongere engalo nga tudikubira Katonda kubanga akituukiriza. Zaburi y'ekikumi kuba nti tirwa ife ayabaire Katonda. Yongera Katonda engalo ed'amaanyi. Ate twanirize mwene munengalo kabiri n'omuzira. Hallelujah. Basebo ni banyabo Baba nga ayongera okwikaikana kwaye rijja kutuwa olwemba olwongera okumwaniriza omukolo guno agube mu bulungi ng'ategeera nga yanirizibwa ate ng'ekitiibwa kya Katonda kiri wano. Kwaya mutuwa olwemba Baba ayongere okutereera n'okubugana mu ntebe. Technical crew, give us more microphones, please. Let's have microphones and quickly.
Bassebo ne bannyabo kwaya erijja ku Yes, ladies and gentlemen, we are still continuing. I want to believe everyone is enjoying the function, is enjoying the service. We are going to get another piece from the choir as we wait for our mama who will be arriving any minute from now. Choir, please give us a piece.
bayogera kuba gumena kuba izamani abantu abakulu bangi bakatuuka era baida kubanga babandula aye mwikirize nongere okubisawo akalango kano kubanga kali kutukanga kweno nti abendo okuba amasimu amampi n'amawanvu mutente yenene kumukono omugoda yetwida okujja talonza places of convenience are on the left of that big tent. So you just march there majestically and you make yourself comfortable. Ladies and gentlemen, anytime the bride will be arriving, but this is how we are going to usher the bride in. Please listen very, very clearly. As the bride enters that gate, we shall have instrumental played of that wonderful, historical, royal, majestic song, Queen of Sheba. And as it will be played, she will walk when we are all seated in our respective chairs. She will walk majestically, and as she arrives, where I'll see and tell you, we shall stand up, and then the choir will lead us in that song, which is in the order of service. So listen for instructions and wait to be told what to do. Twenda bakobera nti mama waifu anaba atuse wali wakemba akasenenkerevu akebyafaayo ate nga kabagole oti ni bano kaida kubanga kakubibwa nga mama waifu atambula n'ekitiibwa eky'amaanyi atambule wagati awo mu lukuubo nga buli omu omulingirira ate n'eisanu wanaatambula aida kutuuka awo nga naatera okutuuka mu kanisa tuyida abakoba mwemerere kwaye tukulembere mu lwembo olwo lwe tuyida okubakobera buli omu alina akatabo olwembo olukola nti mujje nga mweterereka basebo ni bannyabo tutuwe tuyida okukola era nenda kubasaba nti twongere okuba bulindaala aye nga mu ngeri y'endawulo twende okwebaza n'okwaniriza abayisemu waya mwena abali wano abatuzaalira baba waife kansabe tukubira abayisemu waya mu ngalo n'omuzira nga tubaaniriza bamaama nibaakojja baife tubaaniriza abalangira titwida akoowa kubaaniriza twaniriza abalangira n'abambeeda n'engalo n'omuzira basebo ni bannyabo ate mu kiseera awo nenda abakobera nti twida kwaniriza abayise mugosa ate nga baliwo abatuzaalira maama waife basebo ni bannyabo tubaanirize n'engalo n'omuzira mukama waffe yeebazibwe kale tukajja mu maiso nenda okwaniriza police band eyongera okutuwa peace nga tulinda maama waife. Emulese nine emmotoka gye nnengera alabika mu seconds ntono nnyo ajja kubanga ayingidde wano munda mu weema we bagenda okugattibwa. Omuntu eyeebuuza lwaki mu weema twakutegeezezzaako nti olw'obungi bw'abantu bano abatesitesi baasalawo abagenyi bazimbibwe eweema ennene mwe basobola okubanga ate batuula anti kyabazinga ne ine bantu b'abantu era baaniriza buli omu. So kwenjogerera waliwo emmotoka gye nnengerako ng'enakaanekanye bulungi era nga nteebereza nti yeerimu ine bantu era nga kameramani wange waakulingizzaako erudda awo tetwagala na kuggyawo kamera
walabika we wali omulamwa mukadde kano. Kwaya ekyagenda mu maaso n'okukoola n'okukooka n'okuyimba ebeere ng'ate etwala omukolo guno mu maaso nga bwe tulinda embaga entukuvu eno, embaga mulindwa okuba ng'ate etandika okugatta abantu ababiri bano bagenda kugattibwa Ssaabalabirizi w'Ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu nga ayambibwako Right Reverend Paul Neyman ng'ono nno y'omulabirizi w'obulabirizi bw'e Busoga saako n'abakulembeze b'eddiini saako bannaddiini ab'enjawulo ne bannaddiini abalala okuva ku ludda olw'abannaffe abasiraamu nabo baatudde dda bateredde dda. So abantu bo bangi ddala era nga batudde balinze omugole ow'ensonga, omugole ine bantu nga gwe balinze mukadde kano ate atuuke ayingirewo era nga nsuubira nti tubulako seconds okuba nga ate maama ine bantu Mutese Jovia ayingirawo mukadde kano tubulako seconds ntono nnyo okuba nga ate ayingirawo agattibwe mu bufumbo obuto. Thank you so much, technical team. Ladies and gentlemen, we can now stand up right at this time, and the choir will lead us in that song as we welcome the Inebantu, the Queen of Busoga, to the church. Kale choir gyatukulembera mu lwembo olwo oli page 6 and page 7. Kale band, thank you so much. Now we come to the choir. Clear the aisle, please. Clear the way for the Queen. Kansabe buli omu bakapapula ke bakuwaire mu ibanga nga twaniriza maama.
kampulira omuzira n'engalo nga maama ayingira ku altari. Abasoga omuzira n'engalo tiwulira. Soyo bannango binibango mu ngeri endawulo mwanirize Baba nga mwegayita ku bagenyi baife twena. Baba tukwaniriza. Katusooke twebaze Katonda olw'ekisa ekirungi kino Katonda kyatuwaire. Tukwebaziiza Musengwa kubanga olunaku luno mulindwa olutuukiriza bulungi. Twebaza Katonda nga ife abantu twateesa. Aye Katonda niwe otuukiriza. Tusiima ino kubanga mwenemu era nga yeeteeseteese okutwala ine Busoga boona obakuumye nga balamu. Twena n'okwebaza, twena okutukuuma nga tuli balamu, n'okusinga okwebaza esaaviisi eno eri kulemberwa Dada waife Isarabizi w'Ekanisa ya Uganda. Byona ebyo mbisabye ngambita mu liina erisinga amaina goona erya Yesu Kristo Musenga waife. Olwaleero lunaku lukulu ate mwenemu atwegeresa kandete omukyala wangambe wanampa amaani kubanga luno lunaku lwakweyegeresa. Mendogere ebigambo nanirize n'abakulu abali wano. Mwenemu amaze okutwegereza buli muntu n'owuwe. Tulina wano olwaleero buli muntu asanuike era buli muntu aliko bati olunaku lyose lwatuuka. Toyije wenka Your Grace, oije ni Right Reverend Samuel Bogere George Egesa omulabirizi ow'Ebukedi aye nga azaalibwa wane waife Busoga. Dada waife owerekebwaku Right Reverend Patrick Wakula ni Mama Florence Wakula omulabirizi owa Central Busoga Diocese. Your Grace, ekyendawulo ekwaya eno gy'oli kubona eri composed of Busoga Diocese and Central Busoga Diocese. Era nga bwe twali e Namugongo n'olwaleero ku mukolo guno ogw'Indemu bakikoze batyo. Mwebale ino, mwebalire irala. Dada ife owerekebwako Right Reverend Dr. Michael Alon Sosan Chomya n'omumbeeta Florence Chomya bakwerekere ku kumbaga eno. Era omuko owundi owabalangira Right Reverend Elia Paulo Luzinda Kizito ni Mama Florence Wanana Luzinda bali kumbaga eno banange mukubanga kwengalo mu abayizaamu amaani. Ngakali kujja ku bantu abandi omugeni omukulu Vice President ni baba waife dada waife His Grace zena asigala ng'amaina gange gali Right Reverend Dr. Paulo Moses Samsoni Neimane Mukembo ni Lydia Florence Neimane oyo naafumbe itooke menalya.
dada waife mu ngeri y'endawulo nenda okwaniriza abaawule abakoze omulimu omunene nga ntandika ni Profesa Reverend Luboga ni Maama bakoze omulimu munene ino nenda okwaniriza Reverend Kanoni Moses Isabirye akoze omulimu munene ino wano waka nenda okwebaza Cathedral team ng'ekulemberwa Reverend Kanoni Dr. Joy Mukisa Isabirye nga ni team leader akoze omulimu munene ino Reverend Kanoni Mathias Katiko, Reverend David Martinez Munoba omwise muwaya akayenze kavweyo era n'abantu ba Katonda okuva mu lutiiko bakoze omulimu munene ino. Your Grace ng'akali kuva waigulu obise ni provincial chancellor tutusobola kumutumya maiso owekitiibwa oyo bamweta Naboth muheirwe nga ni provincial chancellor. Wano waife Busoga tuli ni diocesan chancellor His Worship Emmanuel bamwite akutyamire akoze omulimu munene ino nga nja maiso tida kwogera bigambo bingi nenda okwebaza Chairman Central Organizing Committee owekitiibwa ino Engineer Patrick Batumbya baba guyasiima n'amugemya omulimu guno ayabeera agukola tiyenka ng'akulemberwamu Katiikiro wa Busoga atali wundi owekitiibwa Dr. Muvawala Nsekere maama ekisa ekyobo kinaatuuka n'obuwombeefu era okubona bwe neewombeese oza kujja ng'oyaniriza abakulu abaliwo boona mu ngeri n'endala owekitiibwa Katiikiro wa Busoga tuli ni ba cultural leaders tuli maama n'agenda n'abagereka n'abafaana batyo tyenda kutabulatabula baba ife Katiikiro nkusuubira nti odakikola bulungi abakulu ababaviire abakalica abaviire mu Uganda nenda wa Uganda ekisa ekyo kinaatuuka oda kubaaniriza nga tyenda kutabulatabula guno omukolo munene ino mukolo gwa kitiibwa tigubolangaku ngubaire lwaleero ng'abandi bwe muli ise ife dada waife Salaabirizi tukwendeza ekisere ekirungi tukwendeza service enungi nekabida kibumba dongere okuyiika ku mukolo guno era we tunaaviira wano nga buli muntu asanuka ali kutendereza Katonda ali kubona obulungi bwa Katonda ali kubona ekisa kya Katonda ekiviireyo nikikola kino kyona nsabye tuteesiza ng'abalabirizi nga Right Reverend Samuel Bogere Egesa ali kutukolera omukolo ogw'okuliidinga service eno ate tuyidi bulungi dada waife Salaabirizi n'ajja okutuliisa ekibono kya kibumba ajja kwogera Luzungu era omulabirizi wa Central Busoga Diocese n'ajja okuvuunula akaba aka Salaabirizi ng'omwoyo wa Katonda bw'anaamukozesa ife abasigaireyo tuyida akola ebisigaireyo olw'okuweesa Katonda ekitiibwa. Abasoga mwebale kwekonda, abasoga mwebale ekola, abasoga mwebale okwewaayo, abasoga mwebale okufaayo, abasoga mwebale okwida, abasoga mwebale okuweesa Katonda ekitiibwa, abasoga mwebale okuweesa ise ife mwene mwekitiibwa. Nine bantu wa Busoga tukolenga tutyo. Nine bantu ng'atyaime gano katwenuke ku Lusoga.
olupapula olw'omwenda awo waliwo ebintu ebyokubeeranwa oseba lya isanji musengwa abe niimwe tikikalamu omusaada okuba yenka bakagwa mwena ng'omulabirizi w'obulabirizi buno bw'amaze okubandula n'okubaaniriza twekondye gano mu maiso ga Katonda ni mu maiso ag'ekikunsu kino okuba abaddulirwa nga William ni Jovia bafumbiriganwa mu bufumbo obwamufu okusaba Katonda okubafukaku obwibuka n'okusagambira agalala nabo okufumbiriganwa basebo ni banyabo kwa kitiisa Katonda yakulagira abantu nga bakaali kwonoona kutulaga okweyimba kwa Kristo ne kanisa ye okw'omwoyo musengwa waife Yesu Kristo mwene yasiima era yakutaamu ekitiisa bwe yali omugeni omwete ku mbaga ey'obugole mu Kaana ekyegaliraaya eyasookera okukola ekyamadodo ni Pawulo omwamufu yakusiimanga kwa kitiisa eri abantu bonabona bakagwa ebyawandiikibwa bitusomesa ng'okufumbiriganwa kya butonde era okwatandiikibwa Katonda ekyama ekyekinku omusaada n'omukazi mwe bafuukira omubiri omulala ekigendererwa kya Katonda kiri kiti omusaada n'omukazi bwe bamala okwisanya okubaagalala mu mukago enaku daibwe dona baba beeyimbye mu kugonzania nga Kristo bwe yeeyimba ne kanisa ye obufumbo bubaawo omusaada n'omukazi okusamusaganya okuyambagana okubaagalala nga beesigangana mu bwavu ni mu bugayiga mu bugafu ni mu kusagamba obufumbo bubaawo olw'okugugira obuseereze abantu abataganga kwekuuma bafumbirwenga begenderezenga ng'ebimega ebikalamu eby'omubiri gwa Kristo babaawo Katonda bw'aba asiimye omuntu yeena mwene aidhi ensonga ey'amazima erobera William na Diope ni Jovia Mutesi okuyimbibwa mpegano agikobe buti agikoberi muwulire aye bwe yesiriikiriza kimufuiranga ku mwoyo obanga abaire gali wabemereire kambasawe mutyame okutoola kwoyo akaalina ensonga oyo ayemerere ataida agikobe buti mwebale
emikolo bwegityo bwegiri gitambula bulungi era buli kimu kitambula mulaala. Abasoga bali mu kusagambya anti ise bantu naine bantu bagatibwa olunaku olwaleero. Essanyu lingi nnyo, abantu bakulumulukusa okuva ebule nebweya bonna bazze okubaawo nga abajulirwa ku mukolo guno ogwayise bantu neine bantu. Nsaba mukize tumulemu katono dakiika moja katini nnyo nkomawo n'ebirala bingi. Mukama abankuumire, mweraba.